Kızım turdun mu? Толық tura koy. Bugün birinci günün. Barıp, tanışıp degендей. Barıp geleyim üniversitetine. Bol, dur. Keçigesin hazır. Bol, dur. Hazır baram. Asel, kandaysın? Ооба. Менин атым Асель болот. Каяктан билесиз? Senin atыңды мен Салима жеден сұрағам да атыңды ше? Сөзің мел жақта ме қылып? Ме іштер менен? Салима айтты ғой сізге. Түшүнүктүү. Мен бул жерге окууга кирбедим бе? Энди бул жерде окуймун. Окууга кирдиң бе? Күчтүү. Мен бул жерге иштер менен келген болчумун. Бардыгын билем. Кааласаң айлантырып келем. Кечиресиз, бирок сиздин жардамыңыз керек жок мага. Таш калыңыз. Карап тургун, сен баары меники болосуң. Чоң кыз, сизге эмне болду?